Hayi ndoda bekumnandi lapha ngifuna futhi makuphela inyanga ngicele ukubhuta imduku kubuyela lebuye kovakasha. Bekumnandi ePitori ndoda. Angisho ngelesihlanu ngisuka ngeteksi yokucala eDondon number 1 taxi rank. Hayi sihambe vele ngifike eGermiston rank. Ngimfonele ndoda sengifikile manje lana sengithatha yipi. Athi ngithathe elokhanje Pretoria kuyi60 rand kusuka eGermiston ngiye ePretoria ngehle eBosman. Hayi ngifike ngehle eBosman, angifike eBosman sengilindile vele le ngumdu. Hayi sihambe siye emotweni yakhe, sihambe siye la kahlala khona. Hayi masifika ke angishaye ngokudla igawulela igrand ngidle ngibe mnandi, sibukele le TV yakhe enkulu. Konje ama TV amakhulu lo angadlali bo SABC yabizwa ngani? Ya liyona le enkulu le Netflix, mina ngazi ukuthi Netflix. Hayi sibukele le Netflix yakhe le enganama advert vele. Ya yabo mawubukela mase generation le makhaya kumele uyilinde kuze kusasa iqhubeke la igcine khona kule Netflix yakhe ke uba nje solithi ding ding episode number 2 ding ding episode number 2 yawo sibukele yona bese ngidiniwe akhipha iPlayStation eroda ngithi mina yamdu uphila lempilo emnandi so vele la Pitori uthi hayi lento lena inormal mos lana abantu abanengi bayihlalela endlini badlala ama PlayStation babukele labo Netflix ngithi cobo uthi uyangitshela ke ubhadala malini per month ngithi hey ndoda niphila mnandi la ngakusasa angimikise kwenye imall bathi main lane yendoda naye ulahlekile uhlala khona le Pitori kodwa ulahlekile lapha ndoda sengimbona ukhuluma nomunye umngani wakhe esimthole endleleni yabosana eLemon Lane uthi ndoda awuspress lana sifune ilokhanya ngoba bese sifuna ukuthenga something eMr Price lento kunukusa mnandi endlini aya press lapha mina ngithi amadoda ningapress ama TV nizasicabanisa nama security uthi hayi akusi TV imap digital map ifakwe lapha emamarine vele bani bayalahleka lemon lane ithi cobo wapressa lapha hayi ke sabe sesayithola ke asiceda kuthenga lento zokunukisa mnandi saya kwenye indawo bathi kuse food court endoda itoro zokudla ndoda isabalele sigcwele lapha mina ngithi hayi mina sengijwayele phela le mall encane yabo yasempumalala ukuthi yabo akuthiwa imall enkulu kukhulunywa nge-regional i-secondary regional mall yabo lenkulu ngabe ngithi imall enkulu ke leyo yabo angisho Emelo sine Emelo in mall iEmelo in mall ingathi ihang mositoro zingaphana ngapha umuntu umfuna 15 minutes umthole umuntu ngomfuna ngo please call me please call ukuthi Pep awusabuza uthi yipi Pep uvela uqonde Pep umlando Emelo lena ukwenza lokho umuntu uzokubuza athi yipi Pep kune Pep home kune Pep kids Pep tonton nento dalaba bekumnandi lapha bekumnandi blind ndoda masiceda kudla lapha efood court athi siyodlala ama games anginike elinye ikhadi lakhe elibhalwe fun bani limhlophe athi ngiyodlala ngalo ngidlale ngithola abanye belungu naye siyadlala nazidlala lento yamabhola yabo yokuphonsa amabhola phansi siyadlala naku ke mina yabo lesingisi siyangishaya yabona mina ngijwayelanga phela kucoca nabelungu athi lo mlungu you are next yabo hey mina ngimlwisa ungatsha ngangisilutho yabona vela ngithi nginyampusha singenelela lo mngani wami du uthi hayi uthi lo mlungu ngwe okumele udlale manje ukulandela wena hayi nxendo abe kumnandi yabona ngimdala ngingaka kodwa bese kumele ngibuyele emuva ngivele ngakhala yabona ngivele ngakhala sesile elokhanjaneni ePrince Law taxi rank zehlile inyembezi mfana sekumele ngihambe engakhala mina ukuthi bekumnandi ndoda manje nabo sebaphikisana bangibukisa ngabantu lapha eTexini baphikisana ukuthi iMain Mall is the biggest in South Africa veli uthi the biggest mall of Africa manje mina ngiyazi yabo le mall of Africa baphikisana nto sibaphikisana nangesingisi hey dude I can google it hey dog